Batisi TV, lawan Rashipi daka Frank Yamaha, the Maxi Sports Scooter Aerox 155. Ubadi tariang ubalong nong shnong jongka shnong amtapo ka shnong ka bahap hapo amnarem civil subdivision haga knai tri urumpang 8,000 arpulai ulapan jubab nau MLA jongka amnarem constituency uba lakamen rumbui hakabayadei berkajing pentrekam yaka scheme special rural work program hapo ka amnarem constituency. Haga jingakren bikila pathai kubor ubat tariang ulai thu bakat kum kejubab RTI bolayo naka office jong block development officer la shem baka jingpelut ya kapisa naka scheme special rural work program hapo ka amnarem constituency ka longtang praklur shipaulak hndru punyau hajar san spa tingka katana du snam 8,000 khatpra hadu 8,000 arpuar katba kapisa ka brangsa ka long sauklur live khnailang live 8,000 san spa tingka Nalor kata ubat tariang ulai thuru bakat kum kajing ajing tip RTI halor kajing pelut ke bakon khat khandai point san paulang na kebenta banyak kunt ma persya ya kajing pang COVID-19. Hakabaya dei bakani ubat tariang ulak keno balasam ya kani kapisa syakibrio kibam dan ya ka kerteng jong kasnong. Ka kerteng bapura jong kibrio henre ya ka balash pun pawen bala ai pisa syaki arspa hendu pongut kibrio. Hakabaya dei bakani ubat tariang uladawa ya ubat lakaman remboi man ajing pensya syaki pat jong ka amnarem constituency. Kadang day namar bangalayo I bau new emle kawar jentia balak meremboy nadu usnem hajar katpra hadu menta haga nu ke jingelang ke bau pelong ke konvensi bergawai haga jika pun kren kat kum ke subjek ini ke topik ke bau day ban kren ringa I yo tu bena ben tang sepang kita ke folklor embat kita ke sepak klor haga jingyelang ke youth wing ke UDP ke belalong haga khalai tarik disembar hajar arpuar apok sang amrem haga jingjisya nomor gadai gasi ke bakerpang ge samla udai bankren jepang ge samla kumno ge samla UDP apok ka sewen amrem kinwan banyedon benta haga senjar ke kadar kenang begin la ban wanra ya ka development ya ka roy ke par ba ka sukosan apoka konvensi barkawai bar kumjuru apoka state mekhayahi barkawai dan ringa I bono MLA kawar jentia o airport man ya kita ki folklor ya kita ki spaklor te habane kaliang ki nomi mat ne ki MLA ki minister jungi ba kimpat tip kumno ban kren subject kumno ban kren team kumno ban kren sub team ka penjak borom ro yaki kinongkren bat kumjuru yangi ki paiba ki badon apok ka sewen amrem hi barakawai te naga ka daw ngide bantip masatu uniu emle kawar jentia o batai be tang ye kata ka folklor bata ka sebak ka daw ka dei namar ya kata ka pisa unom yo bandro dal de namar donkam bandro ye kata ka folklor kata ka sebak klor daki kontraktor Ibradon lingba ka register katkum ki an gurur jong kri India. Haga jingye dei berka SRWP. Lani ka MLA scheme nadu usnem arhaja katpra. Hadu menta sindru min yo I. Lingba ki media bat lingba ki lat pathai kubor. Kumta ne kanyang junga. Kumu wei ne kinong song snong pokasawen amrem. Abang yo I ya kene ke jingle ulu MLA ka war jentia. Urpot baik ya kepisa ke wan lingba ke sendal kormen kat baka pisa ke bron hapla jo aga keti jo kita ke SRWP ke beri ke hok baka nong kentiu pai baka konvensi bergawai juga tu ha borok sansnem kumta ngala apil lingba ke RTI lain ta right information haga office block development officer amnarem Tiaswa dengan pulih je kena ki dokumen lagi detail ke bangal yok pediang. Ya kuat ban yatu lengkot ipi kolong kumne. Hakapor bai bak wailat. Sela bre MLA na juai Iwan posim Yusuf ngelai keren beri kena piyo ya kata ka SRWP ke sinem iba wailat di ong yo aklur citeng. Bat ki briu pat kinong tre ha blok ki ba ai ngai kata ka RTI ha bangal kli ki ki ong omdei aklur citeng ki ong yo aklur kumta ngalalik meni pedu markmat
Yo Additional Deputy Commissioner West Gentil Hill District. Banyak keren markmat berikan no ki MLA ki yo etaka section hakasis nem. Tekat kum ke jingbatay Additional Deputy Commissioner ki MLA ki yo Arklur Chiteng. Kata kamun Arklur San Paula hakasis nem. Sans nem kan Arklur San Paula. Te khanang baki pai ba baro ki bodon pok kaswen amrem pintip kumno la pun trekam mengata SRWP. Nadu usnem ar jakat pra. Hadu usnem ar hajar ar puar. Tengah puak ban pule leng bagine ki jingtho kene ke banga shumbej hi kakum ka RTI kara information ke banga yo ngachu drop ngachu kumbiang record kumne khana makan kham sai kham suk ban pule na marka bun gine ki jingtho to ngala appeal ya ka RTI how block development officer amnarem CRD block amnarem haga hinyo to dik nombar RJR Bat ngaliok pediang haga kasau tu digudis semar arah JRPR. Ban yo jingtip ia ke SRWP. Nadu usnem arah jakat pra hadu usnem arah JRPR. Kumno la pelut bal la pentrekam ia ke SRWP. Bat ngalalej media kendu yo Additional Deputy Commissioner West Gentil Hill District. Haga santrip January arah JRPR. Ban ya keren kanus ka section ya ka SRWP haka sisnem ka section ya ka SRWP kalong Arklur San Paula tingka sisnem haka sansnem kalong kan Arklur San Peu Hajar kijing pelut kibayo ya ka nyo ya san spa Hagas nem arhajar pra aja kendai kidon arhajar arspa nriupeu arhajar arbunriumut kibayo iya kah nyo jasan spa haus nem arhajar khat kendai ajar arpeu kidon arspa arhajar cispa laifulengut Kibayo ayah nyaw jas sanspa house name arhajar arpeu arpuem kidon arhajar sanspa arpeungut nadu usnem arhajar kapra hadu usnem arhajar ar kibayo ayah nyaw jas spa bat kibayo ayah prajar kidon kata gemut kedon kibriu hadu nriu hajar nyaw spa nyaw pundaingut Kajing pelut nak bentai kebayo ia kah nyau hajar sanspa bat pra hajar hadu usnem arhajar ka pra hadu usnem arhajar arpuai kalong san klur pralak handai pau arhajar sanspa tengkah kijing mi ke SRWP nadu usnem arhajar ka pra hadu usnem arhajar arpar kilong kat arklur San Paulan kijing pelut baro kata gemut nadu usnem arhajar khat pra hadu usnem arhajar arpuar kalong praklur si Paulan riu peu nyau hajar sanspa tingka kapisa kebrang don hau kalong sauklur lai peu kendai lang Laido arhajar sanspa. Kalis ibom pariyo ayak hanyau jar sanspa haus nem arhajar arhu ar kidon cijar kendai spa arhu sangut. Te khnang bangi ki ba ki padon pok kasben amre mintip. Kumno ki briu ki balayo ya kata ka hanyau jar spa mat kumno ki ibom pariyo. Hangne la pergi syaba Gibril ki pelayo ia tak bisa hang ka don ka san ne ka signature. Hamba ki yang ia tak bisa hamba ki le blog video pa ya ki ban san ne ban signature lingba ki kot kisla ndai house name ar ajar arpu arpat nomor kim paliyo don weru ibala ban san ya kata ki kot kisla ne ka dokumen ne ka detail ban pensisya berkilik pediang ya katakah nyau hajar sanspa te halor kan ke bentah
Jadi kalian juga ngakwa bau ni ke UMLA ke war jentia balak merboy. Idai ban pensai. Syai pentrekam bat kumnoi pendon kam ni kata pisah ke badang don ha ke kiti i kum kalong hang ne. Hadu sauk dur live pe pendai lak live pe hajar sanspa tengka. Jadi ha ke jinge dei bakani ga ngai scam uniu UMLA ke war jentia balak merboy. Anda i lengba kini ki jingkren juga lengba ki media begala potai ku bor yang ngesi mau hi un ai ke jing puncai khamat jing pai ba ki badon hapok ka konferensi hi barakawai ya kata ka relief fund haka por bawan gane ka jingpang covid-19 house name ar hajar puai tekat kum ke detail ki dokumen bo video ayanga kalong kum ne Uni UMLA ke war jentia ulah seksyon ya nak benta kata ke jingpang COVID-19 hadu kat kendai lak san peu hajar. Bat hang ne la tho individual kamut ki priu ban yo iya kene ke pisah ke seksyon num ta kene ke pisah ban yo kilong arspa ndriu peungut. Ke baar o seksyon nak benta kata ke organisation hang ni la thok kalong san lak san peu hajar tengka bakata ka don tanggawe ke benta ka balai ai ya kata ka covid management silak tengka bat hang ne ki don arpengut te halor kane ngakwa yunu emle ka war jentie balak mermbui de man penchai namar kat kum kane ka detail ba dokumen hang ne Don kerteng, don senong, don jaj kini kibriu ki bayo ya kata ka kat khandai lak sampai hojar. Te ngim tip kini kibriu kudai ki banang no. Nama ka senong ru kam don, jaj ru kam don, ke kerteng ru kam don. Hang ni la thok be la ai ya ki la pelut ngam ta ju ki ars pa riu famut ka pisal seksyon kalong kat khandai lak sampai hojar. Ka benta kebubut hang ne kene ka organisation hang ne ru don presiden don secretary don treasurer don court committee te manu badro ya kata bisa kumno lala am plut ya kata bisa haba presiden ru don secretary ru don treasurer ru don git court committee ru don te kumta ngakarpat yu neu emle ka war jentiau emle barin balak merboy idai man pensai ken manu bayo ya kata bisa kepala poi hadu arpusan lak kat kum ki anjurul jongri India ngidai bentip pada bersotu kanu kanu ke organisation ke bam padon register nak liang ke sarkar timpal lak man priang ya ka bat lada kanu kanu ke organisation ka yo ya ka bisa lani ke work order san lak san pio hajar kimla bandro bejuk ke por Kapaning kong kita bandro ya ka first instrument. Hadin nang ta kin ro ya ka second instrument. Hadin nang ta kila bandro ya ka final. Henry ni por emle ka war jentia don president, don secretary, don treasurer, don court committee. Kumno hang ne ki thok be nil kemun ada declare ya ka bisa. Ti halor kan yang terpat ni kaliang MLA balak merboy bat video. Kidai ban reply ya kan ne ka jingkrem junga. Ar hajar kat pra harus nem arah jalan ar kat nungut ki brio ki bayo ya kata ke skim ke bagi kot ke PMAY tekat kum ke detail ke dokumen bau video ai nga kalong ki brio ki bayo ya kata ki don sispa live prangut batla section ngam ta jongki kalong hang ne silak laipeu hajar murway tebat ke pisa ke amau hang ne ke poi siklur nyob kendai lak sapeu hajar te ne kaliang ganero ke biang hi te tangkawe halor kene ka kwa badong namar ha ke por ba jobi ba aral terang long video ma songo Usirman ke Block Development Committee de iba bor lengdok nang talang ngaru ngade ku member pok ka
Block Development Committee Amre Mongtopor hapok kasar ke molang. Te haka sansnem kam juduna hadu praspa kandai spangut kibri kibayo ya taka aiwai. Naman hakipor menchwa kikot di kaka aiwai mentapa kikot kaka piangwai. Te how nu emne ba mentapat sansnem kibri kibayo tang cispa lai pukrangot. Te kane kapan isai bau new MLA wa menta. Ula fil haki jing tre kam jong.